Kajing Sniu Tasam ke Surokba NH6 Hakatan East Jainta Hills District, kalawan ra ia kajing sakut kali ke Bashirkai ke belane palar arpusau kenta. Kani kajing sakut blok kala sedang nadu lakhi sara ke bahab ha Asam haduk rata cira East Jainta Hills District. Kadau hi kalong namar kajing Sniu palar jong ke Surok, bat hanin kamiat ladon atli kitrok ki baya tungku abdeng Surok haki benta kesnong rata cira. Kani kajing sakut kali kala pentut ya kayat kayang ki kali Asam, Mizoram, Tripura bat ki benta ke Manipur. Jadi kita ke condition jong ke Surok National Highway 6 ke Penyusno ya ke East Jaintia bat ke Assam. Baik hangni kini ke truk ke Bahe mabas niu pra ke Surok ke Haban. Lihat ban simton ning nang tei na kendong kat ba kini ke truk ke Bawan ban pelan kala accident no bat kunta na do menit ini ki kali paro ki bas truk ki kali red la sakut na do menin kuma prabaje mentah kanil ade kharwai buje mustam palaj kini ki bas ki truk ki smo ki kaliret ki bara sakut ado menin tika ambulans kabupaten Nongpang nado menit ke sakut hantai kamna balaj bon ki nong East Jaintia ki phalit sumare ki jongki sha than silchar nomor bagi bon ki hospital Njui nado kitan laramba klerian menkre surumbaro ilik hasmar spo secara regani surok kelas akun nado menen makijing sniu pala ke jongka nak kadam nak so ban lei pekici kilan trok ikali ber sakut na safi strai ang up lano ban lak kini surok aduk menta midan jikar men iruam